Bweranyange Junior Primary School garike yasingura mpaka za scrub z'amashomero ga primary agicanga ca Bwizoba. Yontare School singereza barya hansi y'imyaka 19 bwa nyuma y'abazana babo kusingura mu mpaka zetabirwemo amashomero agara mu Mbarara High School, St Joseph's, Kashaka Girls, Shema Girls, Kitabe Seminary hamwe na Good Shepherd. Abazana bakoze kurunje batorine kwija kujokera Uganda mu mpaka za Africa yone zirije kuba mu ihanga rya Kenya mu kibuga Nairobi. Basa kusima Scrub Association of Uganda bo kureta umuzano mu ihanga kandi ukishira gushuma ground kwata abana bato Scrub Age umwako gwa hwire Bweranyange Junior tukaturi champions ba Western. So far I twika expecting na mempango ni ndeba be abakebembire so nyina masiko minje munonga kugira ngo icyo kikopo ningaruka ni defendinga omzana kuri yon kukora Western region irizo batatu nabana nshanju na batano. I think the best number we've had so far kurugira okugenza nukura nutwebaza amashomero aga supporting this game. Mashomero gabenga koraji all along kandi go tegamisinga zo hatinka primary noreba ekibuti abokukira muno kuzana competing n'aba P5 P6 and P7 like Bweranyange eberi champion primary football myaka 3 mu Western region. Umugandi ba champion b'empaka z'ikikopo cha Ankoro mwako guhira ba Rubirizi district nabo kwija kuritana na timu ya Bushenyi mu ruzana rwa quarter final oru kwija kutandaka kibanzo kwezi kwa mushanja rwa kabire sande rwija ubwa nyuma yo bururo bwa kwatwirizo bo mu Mbarara Sinje atore kejoti Buhweje abasingire mpakeze mu ndebero kuratine nibija kwatana n'isingiro ntunga meine Rwampara kandi mitoma naija kuzana na Kazo district. Rubirizi kitwire nicubaho kuzo wabo, it is either a draw or a win. Nangwana edition ni eje hwire Rubirizi kuza kutwara ikikopo ikatera Bushenyi, they are the champions. Kubiziro muka ito twagere kitwaboreka. Mwene mu edition eje 4th edition twina masiko minji ngo ikikopo Bushenyi cyoroho kandi neza kutwara akaruka gakakwata utumanye kutera kandi Bushenyi no tuza kusambana yo konkampesiga kugira ngo on record kandi kimanyo burizo Rubirizi tekaterwaga Bushenyi umuko wayo kukuchabe ekibiro last edition bakishanga kuta finals Rubirizi ya Bushenyi this time around kategereza kirize kurugamo buri omwe na yanagira ati ni umuntu ninche mbaso Bushenyi najatinga ahubwo mwaka no gwanje akarura kandi kakariya ka Rwampara nazana ntungamo. Abwa TV West and Aloysius bya Mukama hamwe na Ingrid Natkunda.